Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha kuri we muntu ubasha kuba ugenda udukurikira uri mu bice bigiye bitandukanye, biraterwa n'ingengabihe y'aho udukurikira nyaboneka uherereye. Nta kindi rero wowe usabwa uretse kureba ahantu handitse ijambo subscribe ukagenda urikandaho, ubundi tukajya tubana gatanu kuri gatanu hano mu makuru yacu abagiye agezweho. Amakuru menshi aramutse agenda avugwa yaba hano mu karere k'ibiyaga bigari, dore ko ariho tubasha kuba tugenda twibanda muri iki gitondo cyo kuri uyu munsi. Ku mupaka w'u Rwanda ndetse n'igihugu cy'u Burundi hongeye kumvikana amasasu yaturukaga mu gihugu cy'u Burundi. Aya masasu akaba yishe abantu bagera kuri babiri. Aba bantu turaza kuba tugenda tubagarukaho, dore ko ari abarundi baje kuba bagenda babarasa. Turaza kuva ahangaha kandi turaza guhita twerekeza n'ubundi ku mpapuro z'amasezerano yacukumbuwe, cyane cyane ku masezerano yasinywe hagati y'igihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Ndaza kuva ahangaha kandi ndahita nerekeza ku kibuga cy'imirwano mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo hano muri Karemi, dore ko imirwano naho ikomeje kuba igenda irushaho gufata indi ntera. Ingabo za Zambia zikaba zamaze kuba zigenda zigera mu duce hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Izi ngabo za Zambia aho zigiye guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za M23 mu bice bigiye bitandukanye byaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Abofisiye bane ba UPDF barimo Brigadier General bagiye gukurikiranwaho kubera kunyereza risasi hano mu gihugu cya Uganda, nk'uko turaza kuba tugenda tubigarukaho gatanu kuri gatanu. Ndaza kuba ngenda kandi ngaruka no ku yandi makuru agiye agezweho, cyane cyane avugwa hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ariko nyaboneka reka ngusabe, nimba ari ubwa mbere ugeze hano, nyaboneka kanda like ubundi tujye tubana gatanu kuri gatanu mu makuru yacu abagiye agezweho. Ku mupaka w'u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi hongeye kuba hagenda humvikana ukurasana gukomeye cyane, dore ko uku kurasana kwaje gutuma abantu bagera kuri babiri bagenda bapfa. Ubuyobozi bukuru wa polisi y'u Burundi ukorera hafi y'umupaka w'igihugu cy'u Rwanda mu gace ka Mparamirundi ko muri komine ya Kayanza ho mu ntara ya Butanyerera ku uyu wa gatatu tariki ya 29 Mata yarashe mu cyico abagabo babiri bikekwa ko bakorera ubucuruzi bw'amagendo hagati y'u Burundi n'igihugu cy'u Rwanda. Ikinyamakuru Sosi Burundi dukesha iyi nkuru cyatangaje ko amasoko yayo yo muri polisi y'u Burundi ndetse n'umwe mu bafitanye isano n'abanyakwigendera babwiye ko abo bagabo mbere yo kwicwa bari babanje gutabwa muri yombi na polisi y'igihugu cy'u Burundi. Amakuru aturuka muri polisi yo mu gace barasiwemo avuga ko inzego z'ubuyobozi muri ako gace zashyizeho amabwiriza y'uko umuntu wese agomba gukomeza kuba agenda ashyirwaho cyangwa se afatwa yakoze ibi byaha byose agomba kuba agenda araswa. Inzego z'ubuyobozi ntacyo ziratangaza ku iraswa ry'aba bantu uko ari babiri. Aka gace ka Mpararundi kegereye umupaka w'u Rwanda n'u Burundi kamaze igihe gafatwa nk'imwe mu nzira inyuzwamo ibicuruzwa by'amagendo hagati y'ibihugu byombi. Ubucuruzi buvuga ko bwiyongereye ku ruhande rw'u Burundi nyuma y'uko iki gihugu gifashe icyemezo cyo gufunga imipaka yo ku butaka n'igihuza n'igihugu cy'u Rwanda, nk'uko komeje kuba bigenda bijya hanze. Ni mu gihe ku rundi ruhande kandi mu gihugu cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo amahoro ku rupapuro, intambara ku rugamba, ukuri gucukumbuye ku masezerano ya M23 ni Kinshasa.
ubwo Montegisi mu Busuwisi hasinywaga amasezerano hagati y'umutwe wa AFC M23 na leta ya Repubulika na Demokarasi ya Kongo, icyizere cyongeye kugaruka mu baturage b'uburasirazuba, abenshi batekereza ko igihe kigeze ngo amasasu aceceke burundu, ubuzima busubire ku murongo. Ariko uko iminsi ishira, ibiri kugaragara ku rugamba bitandukanye, cyane cyane n'ibyanditse ku mpapuro. Aya ni amasezerano yasinywe ariko ntiyubahirizwe. Amakuru aturuka mu baturage, abasesenguzi ndetse n'abakurikirana umutekano muri Kivu zombi agaragaza ko nubwo aya masezerano yasinywe, imirwano ikomeje gukaza umurego. Hari aho ingabo za leta zikomeje kugaba ibitero mu bice bya Kivu zombi buhoro buhoro, abarwanyi ba M23 bagakomeza kuguma mu birindiro byabo aho gusubira inyuma nk'uko byari byemejwe muri aya masezerano. Hari kandi amakuru y'ibitero by'udutsiko twitwaje intwaro nka Wazalendo. Hejuru y'ibi bihongeyemo kuba iminsi 10 impande zombi zari ziyemeje zimaze guhererekanya ifungwa yararenze, dore ko ubu tugeze ku itariki ya 30 Mata, icyizere cyabo kikaba kitaratangira kuba cyagenda gishyirwa mu bikorwa. Ibi byose bituma hibazwa niba koko impande zombi zifite ubushake busesuye bwo kubahiriza aya masezerano zagiye zisinya. Kutizirana, inzitizi ya mbere ikomeye cyane ku mpande zombi. Imwe mu mpamvu zikomeye zituma amasezerano adashyirwa mu bikorwa neza ni ukutizerana gukomeza hagati y'impande zombi. Leta ya Kongo ishinja M23 kudasohoka mu duce yafashe no gukomeza kwiyubaka mu ibanga. Ku rundi ruhande, M23 nayo igashinja leta gukomeza kohereza ingabo mu bice byegereye ibyo igenzura kutubahiriza amasezerano ya politike ajyanye n'uburenganzira bwabo ahagarariye. Uko gushinjanya gutuma buri ruhande rugira impungenge zo kuba rwatanga intambwe ya mbere, bityo amasezerano akaguma ku mpapuro. Gahunda ya DD, inkingi idakora neza, kwambura intwaro, gusubiza mu buzima busanzwe abarwanyi ba DDR, ni imwe mu nkingi z'ingenzi z'amasezerano, ariko kugeza ubu iracyari ku rwego rwo gutegurwa. Amakuru yizewe agaragaza ko nta gahunda ihamye iratangira ku buryo bugaragara, bitewe n'uko ikibazo cy'amakuru cyateye intambara kitarabonerwa igisubizo muzi. Izi ni inkunga mpuzamahanga itagera ku rwego rukenewe. Iyo gahunda idakozwe neza, abarwanyi bwashobora gusubira mu mirwano, bigatuma habaho urundi rusobe rw'abaturage bakomeza kuba bagenda bahunga. Mu gihe abayobozi bavuga ko amahoro, abaturage bakaba bakomeje kugira ubwoba bukomeye cyane. Mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru hari imiryango itaratinyuka gutaha abagarutse ni mu ngo zabo, bavuga ko umutekano ukiri muke ndetse ubuzima bukaba bugoye kubera ubukene n'ihungabana ryatewe n'iyi ntambara. Abaturage ba Minembwe ntibabana amahoro mu buzima bwabo bwa buri munsi. Uruhare rw'amahanga, inkunga irimo cyane cyane idahagije. Amasezerano nk'aya akenera inkunga ikomeye y'amahanga kugira ngo ashyirwe mu bikorwa. Nubwo hari imiryango mpuzamahanga ikurikirana ihagarikwa ry'imiryango n'ibihugu bikomeje gusaba impande zombi kubahiriza amasezerano zasinye, ibigaragara ni uko igitutu mpuzamahanga kitagera ku rwego rushobora guhindura ibintu vuba. Ndetse ntibikwiye kwirengagizwa ko inyungu za politiki z'ibihugu bitandukanye zishobora kudindiza ishyirwa mu bikorwa by'aya masezerano akomeje kuba agenda aba ahangaha mu gihugu. Uburasirazuba bwa Kongo si ubwa mbere bubonye amasezerano y'amahoro atubahirizwa neza. Nyuma yashyize amasezerano menshi yaragiye asinywa, ariko menshi muri yo ntiyigeze ashyirwa mu bikorwa uko
tatu n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo aya ngaya imodoka zigera ku 8 z'abarwanyi b'umutwe wa M23 zikaba zongeye kuba zigenda zigaragara no mu nkengero z'umujyi wa Uvira ndetse n'izindi ntwaro zikomeye cyane ziri kwerekeza ziri gukora iki byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho. Koloneli Aroni Namushebwa wagizwe umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare gafite icyicaro muri Uvira. Uyu koloneli akaba yamaze kuba agenda agera mu gihugu cy'u Burundi aho ari kuganira n'ingabo z'abarundi ziri muri aka gace. Ni ibiki bari kuba bagenda baganira byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho 5 kuri 5 mu makuru yacu agiye agezweho. Ahangaha muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo ndaza kuba ngenda ngaruka ku itangazo ryaje kuba rigenda rishyirwa hanze na Jean Pierre Bemba. Iri tangazo riravuga iki? Reka ritangazo ryamaze kuba rigenda rikanga abantu benshi, turaza kuba tugenda tubigarukaho 5 kuri 5. Muri Uvira kandi umuburo ni mwinshi cyane mu gihe bafite impungenge zikomeye cyane z'uko hashobora kuba haza kuba hagenda haba imirwano ikomeye cyane. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ategerejwe kwa Duma Gideon Boko, bazagenda baganira ibiki byose ndaza kuba ngenda mbigarukaho 5 kuri 5. Trump wagerageje kumuhitana nta sano bifitanye n'imirwano cyangwa se n'ibiri kubera ahangaha mu gihugu cya Iran, dore ko Iran hanganye n'igihugu cya Amerika. Ndaza kuba ngenda ngaruka kandi ku ngabo za Zambia zikaba zamaze kuba zigenda zigera mu duce twaha mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Byumvikane ko M23 igiye kumva umurindi w'ingabo za Zambia. Mwibutse ko izi ngabo atari ubwa mbere zigeze muri iki gihugu, turaza kuba tugenda tubigarukaho nabyo 5 kuri 5 mu makuru yacu abagiye agezweho. Nyaboneka icyo ngusaba ntujye kure, ubundi tujye tubana hano 5 kuri 5 mu makuru yacu agezweho. Ngira ngo ni operasiyo ikomeye cyane, operasiyo yaje kuba igenda ituma abantu bacika ururondogo hano mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nibura abantu batari munsi ya 6 bakomeretse cyane mu mirwano ikomeye cyane yahangaha yabaye mu misozi miremire yahangaha muri Kivu y'Amajyepfo, mu misozi miremire ya Karehe. Urugomo ni rwose rurakomeje ndetse n'imirwano ikabije ikomeje kuba igenda iba ahangaha, dore ko kuva ku munsi w'ejo mu mugoroba ndetse n'igicamunsi cy'ejo hashize ndetse no muri iki gitondo mu bice bya Kambombo mu gace ka Ziraro habaye imirwano ikomeye cyane. Iyi ni imirwano ndetse n'urugomo rwa bamwe mu bashyigikiye uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 bitwikira uburyo bw'abaturage bakagenda bahungabanya umutekano. Bakaba barivuganye Bwana Jacques Harerimana Sebutagwira, umuyobozi w'ishuri ribanza ryo muri ako gace. Abaturage benshi bakaba bakomeje kuba bagenda bahunga bitewe n'imirwano ikomeje kuba igenda ibera muri aka gace. Icyakora nubwo ibi ngibi bikomeje kuba bigenda bivuga, hakaba hari amakuru avuga ko umutwe wa M23 byakomeje kuba bigenda biwugora, dore ko wateye kano gace ufite gahunda yo kukigarurira, ndetse dore ko na magingo aya ngaya utigize ubasha kuba wagenda ukigarurira nk'uko tubikesha imboni yacu. Ku rundi ruhande kandi muri iyi kagace kakaba kari kugaragaramo ingabo zidasanzwe z'abarundi, dore ko abaturage bakomeje kuba bagenda batangaza yuko ingabo z'abarundi ngo ziri gutanga umusada kandi bitandukanye n'abawazarendo bari muri aka gace. Iyi Kivu y'Amajyepfo ikomeza kuba igenda iba indiri y'imirwano ndetse ikaba n'indiri y'imitwe yitwaje intwaro. Umutwe wa M23 hano muri Karehe ngira ngo ni kamwe mu duce utazigenda wibagirana. Ngira ngo hano twagendaga tugaruka ku basirikare bakomeye wagiye uhatakariza, tuza kugaruka ku mbunda zikomeye cyane wagiye utwikirwa cyane hano muri Karehe. Ariko nanone ukibaza ngo iyi Karehe k'umutwe wa M23 ukomeje kuyishaka cyane biterwa n'iki? Ngira ngo Karehe cyane hano muri Ziraro ni umwe mu mijyi
ikomeye cyane ahangaha igemurira imijyi nka za Rumbishi ndetse yemwe muribuka hano ku madepo naho hakomeje kuba hagenda habera imirwano ikomeye cyane. Abaturage benshi bakaba batangaza ko ariyo mpamvu kubera ko utu duce twose waba uri kudukotorora uyu mutwe w'inyeshyamba za M23 ziri kuba zigenda zishaka uyu mujyi. Ubu rero magingo aya ngaya hano muri Chambombo hari umutwe wa Wazalendo waje kubugenda usisimuramo aba barwanyi b'inyeshyamba za M23, ariko abaturage bo bakaba bakomeje kuba bagenda bahunga ku bwishi. Nubwo bari guhunga nkiri hano muri Kivu y'Amajyepfo, Koloneli Aroni Mumusheba yagizwe umuyobozi w'ibikorwa by'ubutasi mu karere ka 33 ka gisirikare gafite icyicaro Uvira. Koloneli Aroni Namushengwa umutasi umututsi w'umunyamurenge, kuki bakunda gushyiraho abantu hano ku rugamba cyane cyane nk'uko bikomeza kuba bigenda bitangazwa. Iki ni ikibazo wagenda wibaza. Generali Sultani Makenga ubwo yarari muri utu duce cyane cyane yagendaga yerekana yuko ikibazo gihari ngo gikomeye cyane ari bene wabo. Gira ngo Generali Gasita yaje kuba agenda agera hano mu mujyi wa Uvira, baza kuba bagenda bamwamagana aba Wazalendo. Uyu mugabo rero Aroni nawe akaba yabashije kubanza guca mu gihugu cy'u Burundi i Bujumbura. Icyamujyanye i Bujumbura yajyanywe no kureba yuko ingabo z'u Burundi bagenda baganira zikaba zagenda zimuha protection, zikabasha kuba zamugenda zimurinda kuko atizeye umutekano we hano mu mujyi wa Uvira. Ngira ngo aba bagabo cyane cyane b'abanyamurenge bakunze kuba bagenda bashinjwa yuko baba bakorana na M23. Ngira ngo General Gasita aba Wazalendo baramwamaganye, habona yemwe bagenda banatangaza ko bazamwica. Biza kurangira uyu Gatsita aje kubagenda yisubirira i Burundi, asubira i Kinshasa. Ngira ngo magingo aya ngaya hano mu mujyi wa Uvira ni kamwe mu duce nawe yakumva umutima ukamuvamo bitewe n'ukuntu aba Wazalendo bari biyemeje kuba bagenda bamwica. Ubu rero bukaba ari bwo bwoba uyu Aroni afite, akaba ari nayo mpamvu yerekeje mu gihugu cy'u Burundi hano mu Gitega. U Burundi bikaba bivuga ko bugomba kumuha igabo kumurinda, ndetse bakaba ari nabo bamucungira umutekano mu gihe atizeye ingabo z'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zifatanyije n'aba Wazalendo nk'uko amakuru akomeza kuba agenda abitangaza. Muri Kivu y'Amajyepfo hano mu mujyi wa Uvira, umuburo ku bijyanye n'igitero gishobora guterwa n'inyeshyamba z'umutwe wa M23 urakomeje. Numuburo mu bijyanye n'umutekano watanzwe ku itariki ya 29 Mata 2026 mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, uburyo bwerekeye igitero cy'inyeshyamba z'umutwe wa M23. Nk'uko inyandiko yatanzwe ibivuga, ingabo zirinda umutekano za Kongo FARDC zabonye ingendo z'ingabo mu midugudu ya Mudugu ndetse na Ruminuka iherereye mu karere ka Mwenga mu birometero 60 uvuye mu mujyi wa Uvira. Bivuga ko hari ahantu hari gushyirwa hamwe n'inyeshyamba zigizwe n'itsinda rya M23, itsinda rya Red Tabara n'ingabo za Rwirwaneho. Iyi raporo ikaba ivuga ko imyiteguro ikomeje cyane cyane ku gisirikare mu duce twa Remera, Ijombo, hagamijwe kurenga ku murongo w'ingabo zirwana ku butaka bwa VDP no kwerekeza Uvira. Bivugwa ko kandi ko ubu buryo bushobora kugira ingaruka mu karere cyane cyane ku gihugu cy'abaturanyi, ku gihugu cy'u Burundi, kubera ikibazo cya FARDC. Ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zirasaba ingabo za Repubulika ya Demokarasi ko imitwe ya Rwirwaneho izwi nka Wazalendo n'imitwe y'Abarundi iri muri aka karere kongera imbaraga mu mikorere no guhuza ibikorwa byayo. Abayobozi ba gisirikare barimo kuburira abaturage b'abasivile ko bashobora kubaho mu kaga gakomeye, haba
ikiraro cyo mu mujyi rwagati wa Uvira. Abaturage basabwe gutuza no kwitonda, banashimangira ko hakenewe ubufatanye bwa hafi n'inzego z'umutekano nk'uko abakomeje kuba bagenda babishishikariza abaturage. Mu yandi makuru kandi, kubuzwa kwinjira no gufata amashusho ku kibuga cy'indege cya Njiri. Uwungirije Minisitiri w'Intebe ushinzwe ubwikorezi Jean Pierre Bemba Agombo yategetse ko hashyirwaho itegeko ribuza kwinjira no gukwirakwiza amashusho ku kibuga cy'indege cya mpuzamahanga cya Njiri kiri i Kinshasa. Mu ibaruwa yo ku itariki ya 28 Mata 2026 yandikiwe Iniforose, ikigo gishinzwe imirimo Minisiteri iregama ikwirakwizwa ry'amashanyarazi ku mbuga nkoranyambaga ijyanye n'iterambere ry'inyubako, yongeye kuvuga ko iki gikorwa cyakozwe ku mabwiriza ya Perezida wa Repubulika, gikurikiza amategeko akomeye y'umutekano no kugenzura ubwinjiriro bw'iki kibuga. Iyi ni inyandiko itegeka hagarariye ikigo guhita kibuza kwinjira aho hantu abakozi bemewe gusa no gushyira mu bikorwa itegeko ribuza